Karbi Cultural Society Reception Committee ke sing na pen KCS therapy amai pen join extended hamren along ke padujia baha hamren along mai kang nipon. Dobo ka along ahiring tangrak pen swift agari ka chingkoy. All Assam Karbi Youth Association pen Morigaon along Phirangkya mai kangni. Step into RTH Homeopathic Clinic located at Rongyhang, Tri Junction in front of Po and Pay Printers Enterprises in Dipu. Avail your opportunity to meet the expert homeopathic doctor from Dr. Rangsana Tobi, Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery, for solutions to your health concerns. They specialize in treating various conditions including dermatology, respiratory issues, orthopedics, neurology, gastrology, gynecology, nephrology, pediatric care or child diseases, and more. Kardo, Miliman Dr. Rangsana Tobi, Homeopathic Consultant, ada kecilang pon la awar sai ke long pon ke ko smart pantalo arleng telo kan ladak kiso kelang pon di bisikoi ke la riki kiso akeng kiso ang pen la singjam la hai singjam apuso ang pen la soarlo tung pregnancy ko sitame kichoi ko aukrenno la hai ko otherwise ta long pon po. Online consultations are available along with worldwide medicine delivery, blood sample collection and testing. Doctors' availability is on Monday through Saturday during the following hours, 8 a.m. to 12 noon and 4 p.m. to 8 p.m. For more information, please contact at 9577362711. Apang ke homeopathic kote England opayat pon bong sita non nilitang research pon akin nang kalake ko anma ke papra bang pen son positive result si long pong pana ne 10 bosor 15 bosor kiso tum sitame chikloi jon ba jon kanata kiso kanangan ang theke kemisi long pon eklo si nang nitom kalbera tum do ata me non la sona kiso do boten la dang patibo wi kan pen so kichelang kon dia war sai sitame long pon ekpo. Karbi Anglong live ada pabirtang ton pen arju panikta. Ingdeng thongke braketom Zonal Karbi Youth Festival Aliralon pen ketalon dunjia phan kachisik megalong Hamren Karbi Cultural Society pen arsik jitamai ingnipon. West Karbi Anglong Hamren arong sopi district ahempi along kewangji ingdeng thongke braketom Karbi Cultural Society Hamren Hawaramai Reception Committee ke singalong puthot Karbi Cultural Society tiripia mai pen paipaya chikloni phahini Surihini Ryan Korapho Hamren Karbila Madam Maya Sai Hemalong join extended ke padupon ji abaha chingki chingwai padupon. Lebangso kang nipon amaya long Hamren Hawara Maya Maipu Bidyaram Rongpi pen Mai Charipon along Hamren KCS Kongchun bang Robinson Terang pensi aluhi ke pachini la pen Mai ke phalam the jaipon. Karbi Cultural Society amai lapuan sose ke tangtang ponjia phan ongdung amu ka chetong along lakhaing koi bai thalang so STLA constituency MLA Rup Singh Teron Karbi Anglong Autonomous Council MAC Head Singh Rongphar Central Committee Bhubon Tokbi Ren Singh Timong Mohan Singh Terang Babu Rongpi Mohendro Teron Sanjay Be Basapi Teron P ka chetong dunalong KEA KLA KSA KCS Central Committee Karbi Film Society Ronghang Rongbong Rongarak Jutang Amai Atum Cheto Dunsi Ardi Do Jopen Mai Kedo Ingsam Jin Pen Pichun Pon Jutang lo harman sih kacing mai lo Karbi Ronghang Karbi Model Karbi Festival lah pen Karbi Cultural Society Central Committee tu pen Nang itu Yang sudah jong Sama jai meng lo dan Atau kono lo Karbi Anglong Dapat tinggal Restriction Committee sih keseng lo Seng pen Go wedding Amai long endali Saat penang lo Penang senior Tang jubat Diklaim Tentu lo pen kapek-kapek Karbi Nocoy song Dan Maria song Pen Asia Presiden Secretary Pen Central Committee itu pada datang pen Sikit Cingwai cing saya pen Mesej pen Antu sing Karbi Tang jubat Dia kelong apa dia tang jubat kosan sekali lalu hat ini penting baik kalau punya bangkai dan bangkai itu akhir si dan extended meeting
pakai yearly kita tuji lepas non turangi awal itu non lagi sampai pada lepas sengkong lo kalau sengkong komiti apa kalau lepas lo ini program halal sengkong lo so lepas ke pakai yearly activity kita tiktok our team along John extended pada dari gengsi kita hamil sengkong pun hamil pendek kalau objek pada dia masih sengkong dia pilih ke sengkong komiti lah ini program bagi punya program sengkong jadi ini lawan so sengkong komiti di sengkong itu yang bilang wajib MLA teror yang kita tunggu dan sitting MC sa singong para ay kami tunggu dan kami lalu kenaan di channel ini super board channel dan channel ini Hamren Ben Daniel Linghi Karbi Anglong live Hojai Nil Bagana Long Kidamtang Jakhong ni Pai Krisir Kebar ni Ada Papor Ihum Swift Agari Mati Hem Konglong Ahiring Tangrak Pen Kachingkoy Labang so Hem Konglong Kivek Kichat Pigajok Delong Arpong Kipatong Pen Adimalong Amat Bangke Thomatum Apran Kidamnang Nil Bagana Long Kachingkoy Swift Aka Registration Number AS02 W6439 Long Kiti Bangke Thom Angbong Pen Dimahasau Haflong Ameka Rahul Debragede Artaningkan Thongke Preser ke Pusi Pangthekpon Lapena Phi Kiri Tarli Pen Kachinia Tengki Inutke West Karbi Anglong Keroni Charialia Mekar Mohes Yadav Artaningkan Plike Pretrok Lapen Jurang Pathar Hojaya Mekar Hori Prasad Chauhan Artaningkan Plike Brapho Pusi Pangthekpon Lu Halapu Anutka Preki Thi Thelang Pusi Tongsekot Pen Hojai Ham hospital along an sekelang jia pan ponlo. Timai mai abangke hojai hiti kimi amekar nobi bipon sing artaningkan plikebra isi pusi pangtek pon. Alang lipan Guwahati an ke pon jia pan cisik bom hutsi putot alangli apran dam tulopu ham hospital pen pangdak pon. গুৱাহাটীৰ মই ৰাতি 10টা বজালৈকে কথা পাতিছোঁ মই সেই আগত যিজন দুখী তেওঁ মোটামুটি ক'লে যে মই আজি নাহোঁ আজি অহাৰ কথা আৰু যোৱাকালি ৰাতি নাহে বুলি কৈছে কিন্তু ৰাতিপুৱা যেতিয়া মোৰ তাত ফোন গৈছে যে দুখীৰ এনেকুৱা এক্সিডেণ্ট হৈছিল নীল বাগানত তে মই আচৰিত হৈ গ'লোঁ যে ৰাতি মোৰ লগত 10:30 বজাত কথা হৈছে সেই আজি নাহে কেনেকুৱা মানুহ আহিলে লগতে আৰু তিনিজন আছিলে itu बहुत दुर्भाग्यजनक बहुत दुख লাগি আছে তিনজনৰ নাম জানে নেকি আপুনি মই এনেতো দুজনক চিনি পাওঁ আৰু দুজনক কিন্তু এজনক চিনি নাপাওঁ এজন হৈছে ৰাহুল দেবলাগতে বৰদলঙৰ হয় আৰু এজন আপোনাৰ হুজাৰে হৈছে নবী সিং আৰু এজন হৰি প্ৰসাদ চৌহান বোলে লস্কৰ পাটানাকৰ মই তাহাঁতক চিনি নাপাওঁ ইহঁতক বাৰু চিনি পাওঁ মই বহুত মনত দুখ লাগি আছে কি ক'ম আৰু ক'বলৈতো আৰু একো নাই এনেকুৱা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা হ'ব নালাগিছিল তিনজনৰ স্পট ডেথ হৈছে নেকি স্পট ডেথ এজন হস্পিটাল হাম হস্পিটালত আৰু তিনজন তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে হ'ব Keroni Pen Mohanteron Karbi Anglong live Visit Langni TVS Dipu Birla Dipu Manja Road near HP Petrol Pump. For more exciting deals, contact 9954 577 274 9678 687200 7099608726 9365 48232. Easy finance option through TVS Credit, HDFC Bank, Axis Bank, Exchange Insurance and Renewal services are available. Nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai Nangli choik tha angthek mesen chelongji amar jivan adowai ke nelikeng phugachorok lapen ke kikang nelirikeng da kikang samela mar jibon kijun penamar kang ta medet king phugiso ta medet anta chumepik pen ke akidok akitu ta kai ke chun esa non ke chun amane likela mar jibon kijun pen akime angthek
Chithik long la pen la saduai ke mepi mane kisu atundu sita la saduai chunam dun monang ne chun la saduai ki yun pen kisu medat lo jika duga betum ta chumun tha theman ni la aprang la so kisu thu kisu punon ni thang kisu punon la gastric la hai rem mo kisu anta la saduai ki yun pen ma se medat lo kapre duai yun ke yun lo sita me hala hai ke ang thek long da ma Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kabor ipon asai jasamet government along le kapajok mate eviction drive PGR VGR reserve forest along le lapen kapre department along le kapajok lapen aronre pen ke do to maphan ke thalia sai along kachidon do nang thek pen pherangkya mai tang nipon pherangkya mai along all Assam Karbi Youth Association pen lam the ke pachini ke Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen kedeng pon asai mati aronre pen government along le PGR VGR reserve forest along ke dobor iya tuma phan ke thalia sai along chidon dun lupusi ningje lapen aronre pen ke do ke thak atuma phan ke tharle pon laki kimisen asailo athe government along le lapen khai so tuma phan ke panong pialong le along lapuson angtan pen kewang kibe kiche akhai atum kachirai thip laki kimisen ang thekali lasi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen lapuson asai ki claim ke damalong all Assam Karbi Youth Association asong pen chikroidun pame lapen kachirap chitodun ji aphantame kengkam chijordun jiputa ningje pon Karbi Youth Association follow pora ami অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাও যে এই উচ্ছেদ চলি থাকিব যেতিয়ালৈকে আমাৰ পিজিআই বা আমাৰ যিবোৰ ৰিজাৰ্ভ আছে যিবোৰ আমাৰ জলাশয় আছে সেইবোৰ আমাক সুৰক্ষিত লাগে কাৰণ যিবোৰ আমাক আকাশনে আগৰি ধৰিছে কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাও যে আপুনি যিমান পায় সিমান উচ্ছেদ কৰক যেহেতুকে আমাৰ যি অৱস্থা হৈছে বিশেষকৈ আমাৰ মধ্য অসমতো বহুত বেয়াকৈ আগ্ৰাসন হৈছে গোটেই ট্ৰাইবেল ব্লকবিলাকত গোটেই তেওঁলোকে আহি ইয়াত ভূমি দখল কৰি ইয়াত চলি আছে সেইটো কেনেকৈ হ'ব পালে আগৰ চৰকাৰে এইবিলাক সুবিধা দি গৈছে কাৰণে আজি এনেকুৱা হৈছে গতিকে আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাও আপুনি উচ্ছেদ চলাই থাকক আপোনাক যেনেদৰে সহায় কৰিব লাগে আপুনি অনুৰোধ কৰক আপোনাক আমি তেনেদৰে সহায় কৰিম আজি আমি অল আসাম কাৰ্বি ইউথ এছ'চিয়েশ্যন তথা আতিয়াৰ যি সংবাদমেল এই সংবাদমেল আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ আজি সংবাদমেলৰ বিষয়বস্তু হৈছে বৰ্তমান অৱস্থাত অসমত চৰকাৰী ভূমিসমূহত যি বেদখল চলি আছিল এই বেদখলসমূহক বেদখলমুক্ত কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ তথা অসম চৰকাৰৰ নেতৃত্বত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই পদক্ষেপক আমি আতিয়াৰ ফালৰ পৰা পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাই এই পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছোঁ কথা হ'ল ইতিমধ্যে আমি বহু আগৰ পৰাই এই কথাবিলাকক আমি লক্ষ্য কৰি আছোঁ যে অসমত যিমানবোৰ চৰকাৰী ভূমি আছে বা বনাঞ্চল আছে এই বনাঞ্চলসমূহত কিছুমান বাহিৰৰ পৰা অহা লোকে বা অসমত থাকিও তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ সাংবিধানিক স্বীকৃতি নোহোৱা কিছুমান ব্যক্তিয়ে এই অঞ্চলসমূহত দখল কৰি নিজৰ ভোগ দখললৈ আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে কিন্তু ভৱিষ্যতে এই বনাঞ্চলসমূহ তথা পিজিআৰ ভিজিআৰ বা আমাৰ ট্ৰাইবেলসকলৰ যি ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত আমি যিবোৰ আগ্ৰাসন চলি থকা দেখিছোঁ আচলতে এই আগ্ৰাসনবিলাকে ভৱিষ্যতে অসমৰ যি ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাটোক সামাজিকভাৱে হওক বা অৰ্থনৈতিকভাৱে হওক ইয়াক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলৈ গৈ আছে সেয়ে আমি শংকিত হৈছোঁ বিভিন্ন প্ৰেছ নতুবা বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম নতুবা সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি যিবোৰ দেখি আছোঁ আচলতে এই ব্যৱস্থাবোৰে এনেকুৱা কৰিছে যে আমাৰ মানুহখিনিক বা আমাৰ যি খিলঞ্জীয়া মানুহ আছে সেই খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিক ভৱিষ্যতে
তেওঁলোক অসমত থাকিব পাৰিব নে নাই বা অসমখন অসম হৈ থাকিব নে নাই তাক লৈ আমি শংকিত হৈ পৰিছোঁ। অৰ্থাৎ আমি যি সামাজিক মাধ্যমত যিবোৰ আমি কথা বতৰা দেখিছোঁ বা আমাৰ নিউজ ৰিপৰ্ট কাৰ্বি আংলং লাইভ। Karbi Students Youth and Council, Hauraghat Regional Council, Pen Chepater Piponsi, Anti-Drugs Campaign through Sports Po Athe PNC, Kiramtang wo signify Inkore Trok Pen, Denarong, Matikola Patu Aklamalong, Football ke Patu Kachepate, Pangcheng Ponsi, Kiramtang Jakhong Nipai, Inkoyer ni, Angdung Kiti Mate Final Match, Pedoponlo. Labangso tournament along Kaduka Victory Trokateranatum Amen Chethabdunsi Patu Bom Wang Bom Pen Diamond Football Club Lapen Royal Football Club Atum Angbongsi Angdungiti ke Patu Long Patu Bonlo Full Time Patu Data P Diamond FC 03 Lapen Royal FC 02 Chepalong Ponsi Angdung Kiti ke Patu Long Diamond FC Atum Goal 3/2 Ben Chepahai Ponsi ke Hai Mate ke theknai anong e lapen tangka suri kep Chepalong ponlo. Labangso final match mate angdung kiti ke Patu ponalong aluhi sarpo man pen KSYC CC amai phu sanjai timung kachitong dunalong manpeng aluhi aman pen KSYC CC kong chunbang longsodaing leng KSYC CC dunmai phu Albert Ingti Denarong Town Committee Chairman Prodip Ingti Kasa Joint Secretary Borsing Kro Denarong Lambs Chairman Sara Teron Dongmukak OC Biswajit Sonwal Atum Pen Kedanglok Penangan Kithe Kiding Atum Chetong Dunsi RDP Dun Lapen Labangso Angdung Kiti ke Patu Ponalong Aluhi Sarpo Man Pen KSYC CC Amai Phu Sanjai Timung Chetong Dunsi Ki Patu Kelang Arat Atumaphan Lapen Ki Patu Aterang Atumaphan Drugs Matiara Kyo Homu Ke Chopen Kana Hokaputhak Than Pachini Pon Non ke thomi ove kimiatum drugs pen kachipahilo lapen osomar apia potum tami osomar tumaphan kachilang dun kri ra osomar tumaphan towar akrong kimi ke padam ji lapen ke charli anar aning ke parung dunta akinang sotputa mayelong than pontu ke chotap ki junta pen kachipahilo nangji polotip trek jam ke pathu penta chipahilo thekpu matha pensi Labangso football ke Patu tami biponlo lasi osomara tumaphan ke panong pen anti-drugs campaign through sports po athepi and ponsi raki pen ke jokwan lapen riso jangatum raki pen kachepahelo kenang sot pu hai hoya puthak timunga sang hu pen than pajirmi pon halapu Hauraghat Regional Council amai phu dhoni rong pi lapen chunbang pobitro rong pi atum pensi labangso a tournament kilang chari padu dunsi pichun ponlo News Report Karbi Anglong Live Tang te pinia ta babirta ke lapan si kang ton paniklo